FM and TV. Nebema wenijie. Eni aketiapa. Nebema wenijio. Sabra boy mo dajini. Be natural suna udie unya. Nebema wenijie. Naketiapa so kamu. Ema aketiapa. Papa wafidi neto SOMPA FM and TV. Why? Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu warada SOMPA de asitine imunu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samjina ne kasebo biji samni e jasu samjina SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa SOMPA TV, SOMPA TV, Abon nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunya Nachi Anopay Ebranson. See the SOMPA Kasiebo Esomona Kasiboi. A free SOMPA 106.5 FM Accra no. And I'm your headquarters a Wokumase. And near SOMPA 93.1 FM. I call your 100.9 FM Wokumase. Adam Fopa Radio Ewo Paris, France. Natakwa SOMPA 101.1. Techima SOMPA 106.1. Sunyana SOMPA 98.9. Enkranza Mensonum SOMPA 90.7. Mankasim Kingdom 106.1 FM. Decoder so baby radio one SOMPA FM live. Your Facebook page and now Beshaye SOMPA 93.1 FM. Your headquarters one more Facebook page na beni akona krana na YouTube ne de SOMPA FM live. Your website www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio Kaneshi Market au mapetim afa babia Doma FM so Doma Hinkro 100.7 FM. Ekoba simpri mu be maba wo ton adansie ho niam ahyase kwa wie ya. Wo de ho bɔ no wo besi wo dan awie. Na no pa no nsia kasebo na wutie edi free SOMPA 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush a wonya bia na kyesa ampa wanya wo sen ene wo techrema abro na ne ma bia ye nkankan wo sen wo dodom no na ya toothpaste ne brush no etuase Just hot kenke your hot dokono papa bi aye 3 Ghana cedis ye freno wholesale dokono eno nso wonya bia na kyese edemu yi ankasa Tontina 74 mixture T74. Your funny immune booster papa. Medima for Herbal Center Dr. Tamu Dasunie. Ayarasa papani and also ode esom womanfo. Womunina kaho and ye de kasebo emotion. And someone adia him ewo Ghana ha any amahood was sono. Ye de esomo. And someone ye de emamo anope de makotineno. Ebini. Asante mantamu post command no. Wama bawura akonforanfo a womu di asante manya. Titru woma wo oboase ne dum ko afa ho make say nipa bese nsia woma so wompanchi Bono Regional Coordinator Edema National Apprenticeship Program Ora Ibrahim Adams edin sembi atodwa say National Apprenticeship Program na yemfanya adwuma sere be mebuno eni adwuma no ebenya hotoso ene ye bewura asankam na metro masse pani bi na ekase se wo hwe opera square ho a bus terminal wo ho no mampanin dada penso ena wo moto ye hwan na ton ye Honorable Henry Cote I may be a chamuna or ye Greater Accra Regional Minister no sans your swan for shamunyan some sword in Sembia to just say and say a quiet faso funny papa or my Ghana bambo moon samino nipa bebre entiasi adokota for work on fanoche e bokoko se gracoma yade ye ni no e kwaso pa titru wo mo a different fish aduasan ko
enti momo mani na ho Courier services that a bit say obi di ade ama moto se mfa nkomfambra no ehun dwumadie na ban se wode nhyehyeye ne mre ba be adwuma se de be ya obi a ebedi mra so pepepe afi yabekwa amanone US for asa akeka won hu bio wo mo se nyade a Iran ne shape kura yebema bietuo na be se nipa empemu nsiade wo ma target wo ensempii ka we no mu ne de som se kasebo efri SOMPA 106.5 FM akra ekoba simpri mu be maba asesa soa ye ne de kasebo yi esom wo no pai eyeme die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrɛ me AKOSUA nhira me ne me doba triple A man ABOAGYE apam dada adehia wonomo asantimamu titru ni adanse afa ho oboase ekode dunkwa ho amane a wo mo hunu pa wa akronfo nsem wo mo edi sikoko hodwa wo mo ampo wo makwa akodi dwuma na wo mo kodwa anya asamoketwa abribia se wo mo bona na wo ahine champo mo amane ani na akronfo na asan ba betekwa mu ho enam saa so ema police commander wonomo asantimamu asan akeka won ho service with integrity oboase dunkwankwa so wo mo bompempa ya afiri bosume ni da na etosudu enne du ba ko ho no wo mo intelligence mu kwa tetatete na wonu ekoko tushi asa akronfo wemfo ya wo mo gange no na enema wo mo nyafiri won ho de abusua bra tv no so sai unya ntena ho aka ho ente sa so Facebook no so SOMPA 93.1 FM na fe behwebia na asa SOMPA FM live YouTube ho AK47 na mu emoba na superintendent Steven ene ba bedu edi nkomo nam santi otu no mienu etu kan omo bra na omoto a na police force ato na omo kan ho no ebi so etu kan omo but omo nya mo tidi mu eto wuram akoye na niema mbọ fi ye niema police force no tumi konkodin omo sakaye 1 AK47 assault rifle serial number wo ho ye 68104599 na aboba ehim eye edunu wotwe 28 so one pop action gun and also so na etubo ba wo mu ye eye BB cartridge any 8 additional rounds are 7.62 by 39 millimeters ammunition any 1 pence BB cartridge the cassette spent and say yato nye papa bio we regional crime officer superintendent Steven Entry sopsa wono ana abobo obonsem so nti de okeka ne nyina no nye aduane o tuo ne ne moba pa ya wo munya firi akronfo ho bra wo munya aposifo ne ye to mamento make say ni pensia de wo munya wo mo epa so Meka wose SOMPA kasebo na wuti efi SOMPA 106.5 FM akra na aban dia tudwa say wo courier services a wo ye adwuma se biti se wo de niema maka se mfa nko ba bi ma wo ni titu motofo no so eka ho ne bicycle riders obi a se de niema no be ma wo se fa kom obi se obi tum aduane se obi de niema ekono de courier services no wo ka ho na aban se bebre na ye ne wo pe obi hyetokro bu nkra na wasom obi je ko no agiska eti aban pe se wo de niema esisi ye na ba bi esese ye de to no ye de ato na enfranto eti nyame ya adoma every April 1 bosome 9 da edikan no eyenhye se postal na courier services regulatory commission ayada na die no obi ade ne tibe kwakwo hyase ne yede nhyehyeye no aye adwuma nti wontimi mfiri wopem enye ne wopɛ sesa courier services ne nyina no famra kwanso eye omodwuma na enche kra na band de fa ne integrated courier and logistic management system Ghana ebae na dwumadie botaye nyina se ye platform kese a wo mo efa so ede aboa courier services no na wo mo de niema komo manfo ekoba nyina ebegina so ede aye adwuma eto so for shinkita wodie so ne abefo kwantempon hyehyeye eye Ministry of Communications and Digital Technology and Innovations eye honorable Samuel to George one of the sounds me too dwa woda na di say enrai wo mo launch sa program no am obia ehunu se de dwumadie no esitie enti se wo ye obia sa courier services ne bi ka wo ho anamo mo de logistics wo di we kwa wo de niema ekwa ha so obia hwe sa hyehyeye ne ade aba no obedi so pepepe no ama meka sa han na minim ante se de
nimdeɛ no anase ti bonko so no de ye twam wunim wo ene wutie so mpaka se bo ye yi wasotire se courier services ne logistics na transfer ni bi ena wodi ye adwuma na se transportation no sa akwan no so a wodi ne makomo obi se ye moto se ye de no na wahye no so na hyehye ye de aba no wodi so pepepe wo mo kyem se Ghana Police Service for every April 1 no ye April Fool Day no wo mo ebesi kwan so na wo mo ahye wo kwa ye begina wo ne ebusa wo secretary na wo yi enhyehye wo no wo yi eti brebre ama ne ama na wodi wana mo asisi ye na timi aboa ama sa adwumadie no ede mfasodie bebre abre wo man Ghana enti saada no April Fool Day na asamo a ba penshira bosu no enye April Fool eduru ho ebe ye adwuma ene ntia no wa hye no so ye to akase ye no so na enura bra sompa anopa no ye tena ase enkrata mo boso no mu no ai fe ne Ghana Today ena askwa ya adwo asare wo betwe atum e kire wo mo a eye online transportation amane adrafo no wo mu hu e wo mpanimfo nsa no mu commissioner wo mu tua ni sales wo mu yo ya petrol ka nyina tia wo ne maintenance enti wo boso a ena abante ya samba ko no be fremu wono tie bia o kasa glass nko a brebia abamba asetwam ne ebusa se na abampo de no e wo hin ebi kura ne metro mass ena ebi nso bebusa se wo munnim ba bia ne kura metro mass ne ejina se da so ho mpo na asemi na atwetwea frefra so ama managing director deputy edema metro mass adwuma kuru no yewra haro aparedu ebe kase abandada na penso terminal kura ka yade a bus ne begina no woto fa edema private developer now the young chase the was boss. How come and why should we sit down for a private developer just for his selfish and economic gains to capture state properties just for himself? No, we cannot sit down. Brothers and sisters, we must all wake up. We must all fight this level of brazen, create, loot, and share to make the system at the expense of our innocent, ordinary Ghanaians. We will use every legitimate avenue at our disposal to make sure that we will positively and legally and resist this brazen broad daylight thievery. And the boss will create loot and share no. Ebi a o mass wadwene be se o mathematics im na chese amamum no wo mo sheda pa na nwuno ho na wo mo adwuma ba ho na wo mo wie chei Owura Haron Aporedu Deputy Managing Director Edema Metro Mass. Meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM akra ko ba simpri mo be maba agye sina betri so na just hot kenkeji na baba Leicester Ghana Limited ya toothpaste ne brush so eje ne tata medima fo herbal centers ne demo no na 74 mesha si ye ne ye kro no na ye to so biem no emre bi etwem wo soafo a na wo hye enkramantem ha na wo sanso ye interior minister honorable Henry Cote wa kye na dwene e dia fa recruitment ya na se nipa ye fo mo e di o makọ astrafo dom dwumadie no mo Ghana for do na say abaye sisi nkrofo fi say wo 10 tam forms be 500,000 ni akire na wo si nipa 5,000 per na wo fa wo mo na ye sisie na forms no so wo koto 250 Ghana cedis wo mutu esika etisika ni nyina gu botom etikrofo kansem gu aban ne so pa sa aban fa nkwada ne sika mo wo mo na aban ne hu say emeburu bebre ni adwuma ye enu security recruitment no no asesa forms be 500,000 de gu wo bra wonim say 5,000 per na wo befa na nkoda ya ton wagye sika de gu botom eno na honorable Henry Cote se mo amonte ase mo nya botre na yen school mu kakra wo yen school mu kakra na yen kyerɛkyerɛ mo eba recruitment ya banks no ankrofo ne kwakoto forms na free wo mo nkyɛn banks no mo nya charity banks o mo nya banks o mo ya adoye o mo processes o mo de adwuma eto o mo fees a wo mo te o mo bete and the recruitment agencies no so wo mo so wo ma so wo mo ba ba ya adoye wo mo so process no mo fam no so wo mo bete eti san ye mani nyina aka wo ne de sasa aban ne ye ne se interior ministry no aban hye wo mafunu mu ma wo sika fam na mo ankasa de wo mo ho no ma ye wo ma de na san bere wo mu ni kapre ne de wo mo be dan banks ne ankronkro ne agencies akodo ne bosan so de ne sika no wo esese wutua. Without doing politics, no, there is nothing like unfairness, let's with you, because many people go far from through the bank. Say the bank, no, near charity. Commercial bank, say they recruit and they go through processes. Our process in the bank, no, but it's because your salary, tell us what you soon the system, IT system in the one take or 30, 40 Ghana, what you see. Agencies, no, so bank microphone. Almost so they go through processes of recruitment, no, and also
ekahubi because finance minister doesn't give interior sika say a sika we amount say G na fire recruitment until finance is able to do that. Say okay, afi my mama financial clearance for say 10,000 recruits. Then they say okay, nipa ba could be yeah advance mo maybe at 200 Ghana na mo fanye recruitment processes. That way, then the average Ghanaian should not pay for going through the processes by applying. And then they are not pay. I feel more could medical fees. My medical fees, from what I'm hearing, is about 1,600 Ghana. Na Honorable Henry Court say enya monyosem ene wo ye no kra de ye ba kope ono de wo kan say interior ministry no necessary ye boa wo mo na ebi mo ka say 100,000 people ena wo mo ye select wo mo so mo nya medical screening no so sika wo mu tua ye no agina mo abo ekwa wi ase na ban so 5,000 pen wo fa no wo chem say enye obi an betimi qualify nti wo restricted to 5,000 no a na wo mo maka wo nya na ye wo pe no eti wo tire mu a saa ene be ye ne no so na dwempo a wo di tudwa efa ho no enie. Now when you have over 100,000 people going to pay 1,600 Ghana, now we are over nipa 5,000. What's going to happen? Me and Ameka's house in the center of the LMG say nipa umo type iska dada la umako fa from see and consider umo obeka ne ntie momu tweska. In any case, eventually we advertised about people we advertised and we be akofa the phone and ye processes and shortlisting for. Now idea we say and this for nya kwa idea be adosmo. I'm say umo dosu NDP for because at the end people were selling the slots. And mom to end this for net. Eni ayati ye a former interior minister mrebi atwamus no ye Greater Accra regional minister Honorable Henry Courty and ono so ache na dwene efa recruitment na nkwada be ye 500,000 forms no mokoto ye ko wiase aban se 5,000 pa wo pass say ehun komoda pono so a Ghana for etwe na basa ne sre na sansem ya na national coordinator Emma district road improvement program eye Orani Lante van der Poel so achirem e de atoja say new security services recruitment system no eni dipa bebre kase NDC grassroots for no de wo ma anya kwanya bia no so awia bomu ankasa wo bia wo sefata bia ye de bema wo wone sompa kase ebo etwetwe nkomo no wo ba amane system no wo mu be seketa hyehyɛ ne proye no wo mu de tu ase na NDC MPP abreso sa na wo mu ye efa keta hyehyɛ wiwura nipa bi MPP strong ayi grassroots for hie wo mu gumu na aban we de wo mpese obeye ne sa wo pese ho ete eti se omanfo te ase enye se bia recruitment ne ya hyeda e de ma NDC grassroots. I listened carefully to his statement, and I've also observed the reactions of certain people, especially the majority of our party people, functionaries, and also the grassroots. And let me say that it's mixed feelings for me. Ghana has become a country where unemployment is soaring, and only leverage for most of our youth is the security services. They find comfort in applying to go into the security services because they feel that getting other jobs is quite difficult because of the sort of conditions that are required and sometimes the sort of qualifications that are required. Not too many people who want to have degrees and then go to the security services. That one is reserved for officers. But when you take the ordinary ranks, basically JHS, Eni ayati ye eye Honorable Lante van der Poel our ye national coordinator the district road improvement program wa NDC for mokchem say security fire form the grassroots for ye wo afrim eni ye wo makono so there be system ne ye de aba no ye manframa ne ye wi abom say be ya be be sese ye de to ne ye de beto na emfra to fi say NPP abreso no de wo mo de keta hyehye ne proye ene wurawura mu no you go explain tire ene ensama ayekoso na medicals na papa no boss no ebi oho abekọ no yese kohwewani eni no nkonkon ha obeto yese glaucoma o yenya nti ewo se o yese ni nyina no so iska kro na we na konfanache abaya asabia wonu ma ehwe ni no pani ba ko owo ho a wo ye consultant se eba eni hwefo ya yefre wo mo ophthalmologist for ophthalmologist ena ekasa yewura kwasi agiman wose glaucoma no oba santimamu titru wonu ma ede wani ba ho no obeka se nipa edi free mfinhye aduasan kro fakase na ya na eben wo mo na se de wo kan no ni 7 to 8%
of people in Ghana living with glaucoma, right? And this number is people more than 30 years old. You have about 700,000 people that are blind or have visual impairments from glaucoma. But if you look at the country as a whole, of all blindness, glaucoma accounts for about 19% of blindness. So if you take people that are blind, most of the time, glaucoma is a huge number. Okay, in Konfanochi, we have various clinics, and the glaucoma clinic is one of the clinics that has the highest numbers. Okay, we have data to support it. And so what I usually will tell my patients is remember to reward yourself with an eye checkup and a general medical checkup. Any awuti Ewra Akwasi Ajima Ahmed, were a consultant, as I a vice president Edema of Ophthalmological Society of Ghana. One me hwe Meka wo se sompa kase bo na wuti efi sompa 106.5 FM akra e ko ba simpri mu be map safe ho be dono na do ho bo dondo na dondo so asaw na wetimi asi wo dan wie 2026 no wo dan wo be boso what 2026 no foundation wo be chance 2026 no wo be maso na pagya e de akosoro 89 KGC company limited ni adansi ho ne mani enti na do apply with ahodo building wire cement iron rods roofing sheets ni mu ahodo nyina no wo benya building materials ahodo ma free consultation and a fee delivery e ko ba Primo Nano na Central Steve for Bona Basso say outstanding services 2023 no ya de amano nti enkrane kumase eno no so be frɛ no e was 02043 55040 e 02043 55040 na wodem Leicester Ghana Limited e the Young Toothpaste ene ne brush abadwaso say wonya bidia na kyesa wo sene wa anya na bro eti wo se ene wododom ene wo texture maso no say wonya Young whitening no a na amana ye fitaa wodi akokodro be state sa akosu aboaboagye ena say wonya hairbar no nso so hairbar no na no nso so ejina yie pa na asam wo sene yare wonya je no nso na ewurawura ntokro ni nyina mu na ehili bibia ena total care ne de wo texture maso ne baabia no na aye ne fine eti we aye simple Leicester Ghana Limited Young Toothpaste ene ne branch no ene ye comfort dia ma wo se wonya bi pe nature say wodi akokodro be kasa enye bia sente boni bia it is a won kran no afre wo mo e wo 050 1619588 050 1619588 ene kuma se e 050 05013903338 05013903338 Leicester Ghana Limited Young Toothpaste and a brush and no any akramu Tontina 74 Misha a T74 Emin booster papa T74 near friend teteno yana nanum dudo no ano mo nom no mo nyareda no and as I say ya na Tontina 74 Misha no ya friend T74 no ya the DHC Afra ama FD and so agiatum a draw way sa wonu ma woni yare ton kwanta wapai Emin booster papa panie T74 Tontina 74 Misha na de ba akokure wo mu kura ne se uyo obi a wota adwonso don so anadwo bebre wuntimi kura na dwonso bebre bentu wuntimi na anadwo nom T74 ekuro ton ho a chance na ewu T74 onsa enaba T74 o kanshi drug lane ena kumase Ashton Colina Keba freno ewo 024 6073498 024 6073498 na wodem just what kenkenie dokono papa nie 3 Ghana sedesepe just what kenkenie dokono papa nie 3 Ghana sedesepe se wo pe ho se dokono e de aye party kenke party bi wo ye wedding na pese customize na kama ne de brewa just what kenke just bakery what do me commercial bank echi ho ene wo ena de wo mu a e de kora ne se 3 Ghana cedis echi no wutimi beto ye de meko ne hyeto nyina betimi aka ho na won so akwakoton 5 Ghana cedis dokoro etimi si wo 3 days na enyo e hot one kasa eti frɛ wo mo enwo 0256068832 0256068832 na noa eno no Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so Midimafo Herbal Center pokwase mayira ena wo kuma senso abu akwa gogo eno wo na Midimafo Herbal Center ebe pie enkran ha no omanfo nyina bochi ene tsada ekọ makachia wo mo ne wo mo ye adwuma na wo kwa edan a wo pagye tu asi wo manhyen no babu sa ah na we ayaresabia anaso obi manhyen a wasi ne wodem no se da bi ayaresa na efesa na fise wo wuramu a ayaresa no so efe etu pa ayaresa efa na Midimafo Herbal Center wo fa baby na adwojo esisiare ukoto diabetes prostate hypertension kidney failure infertility in men and women yare aye kranko malaria ni nyina no Midimafo Herbal Center Dr. Tam da sunti frɛ no 0244774282 0244774282 na 050 0727215 050 0727215 Dr. Tam da so onyame ne yaresafo ne so asase we so wo fa nipa so
asa yare a medimafo herbal center so ene wo fa esa na yare meka wo se sompa kasebo ene wotie fi sompa 106.5 FM Accra na ye home so na ye koba ye de aka nyina ebeto am so TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa ampa yesanso emo akwa baba abusua ma yanko bono mantemu babi asompa 98.9 wono bekum ne yura East afahwa na eba National Apprenticeship Program a pani a woda no ewo mpotem ho se bono regional coordinator Ewura Ibrahim Adams na wono na de to wo mo a yedoma womo mfidie ya de pamade ne akade ahodo eka ho no echese sa National Apprenticeship Program yi eba aba be yi adwuma ni ho e de afiri ho de se wonti womo ebenya bi no womo moase wombetimi ama adwuma no ebi abeka ho 7 to 8% of people in Ghana living with glaucoma, right? And this number is people more than 30 years. That's what I say. Ghana ni bia a woman mu a oye tax pay opia tax bia no isika kan ho bi ne run esa rugba because as kan na buy na point dey run the make share the no mo dem omun take disadvantage na mfanye ekuma no mu condition at the end of the day unemployment rate no esubit ni active. Owura Ibrahim Adams na regional coordinator Edma National Apprenticeship Program na dwumadie no de esini na so no wono akoro ya nso woye empanimfo na wo moda no e obrekum east ho Owura Apia George yeni ni se ka George's fashion wo kire na ni so e de kire empanimfo ne ye ka ene se ne aban na ye no ye ni asopa ye te eba na ye boshe na nso ne album life ya ehwe ene nti ye da mampanyi ase ye da member of parliament for the east aye honorable elder Simon Babin Chairman ena ne municipal executive chere honorable Abubakar Fatih se omunyina momodemmo ena afi ye regional coordinator Mr. Adams Ibrahim ena municipal director coordinator me chere Baba Moru esanse omoya de pa na ye ni nda but se motimi amasade we ya bamu a ye kan se yedamase yenso ne modi amaye mehwe se ye be kire nkra na djuma na amamfaso abaso amaye kru na afi the communities aye wuwum na afi se ne all present adene so okaye no be hwe se be bo machines no ho ban se dia foforo so ebetumi anya so mfaso bebre na ama Ghana unemployment system no so eswati eniti edampanfo ase awa adwuma so a enne amo edi amaye eno ka George's fashion Bekum East ho na odini djuma Master Apia George beneficiaries no no woka ho na wo da sei ya ma meso nkran me yenyina ho a na yegina bekum a we de ye fa drone na ya mfa repre na fe yakọ US abrochima mu esansan to koye ye koso no wo mutimi suma drone kra na ekọ na US abrochima mu na wo mo central command no e de atudwo echese saa bombo ahodo ne missiles na etimi di ewo topa ye kodi ewo etimi se wi asakura no de anfo atoto nyina wo motopa ye memfo amemene ye no wanye kura wotimi agebe se empemunsia ene akire enti eba bambo se ye wie mu a adehye no wo moda wo monna ebio iranfo wo mo hyehyɛ ma wo mode so wo magyapade di kodwa eno nso wo mo mem ye kura du okono wo mamem enti se ka ba fie wo mo ne bibia yo se wo mbebre wo ho ase na we mu no na wo mo kyese afa ntokwane so kura atete dia akwakofa Middle East afa ho no kama ye se Islamic Revolutionary Guard no wo mo so hyehyɛ kyira ade ntokwane akwaforefore bi mu ama wo masora babi eno so wo mo asa akeka wo ho ama wo mo apete wo mo nso ama sesei ho adwo na mmom petrol buo no na ahuri de kwasoro sese wo ko New York Los Angeles mo ene hot ne Chicago sene kane na nka ye $2 no gallon no se ahuru e de ko $3.95 cent e wa kire na nso nyina no wo mo de ato so se wo mo guso toto niema se eniema betimi adwo
na de asie no enkeka meka wiase nyina ema yemfa ho sujetire emo Israel ene America Kwantinti bia kopie koti akasebo no wasi na ensamo a yade esomwa no pedidi makotene bi ene se wosoafo a wono ne hwenketa wodie so ne abefo kwantimpo mu dwumadie ono abo Samuel na te George abamane se nyame yadoma bosome nan ne dedi kan eye April 1 April Fool Day no eye da yade esi wo se courier services ahodo no ese se obi adi mna so ase wo ani so a police fo betimi di achewo na emra ene obedie akronfo a wo modi adehya wo mo asantemam ani no apolisifoɔ wɔ asantemam mu akonya bi pɛkyi aso ɛwɔ boase dunkwaakwa no so ne pensia meka sɛ wɔ mo okokum Honorable Neil Lante van der Poel na ye national coordinator at the district road improvement program drip program no and osi ampa ekwan ye fa so afa bambofo no NDC grassroots for ne die wo mantimi enya konya miamfo mu anwuram enam sɛ de dwumadie ne city nti na me na ye kwasi ageman ya America ne din ho wo ye ophthalmologist wọ́n ma ehwe ni no wọ́n se glaucoma kwaso pa wo mo mutichu wo ma di finfinche aduasa ekro no Honorable Henry Cote mrebi achemo no a Greater Accra Regional Minister and afensu Interior Minister na some say recruitment ni ayeye no nipa bebre se forms no na edoso dodo enti aban emfa nkrofo nsika ma wo mo no eye ntiase nkrofo eninti ena amana basa Metro Mass adwuma ko no pene kwankyerefo a wo ya badi akire se abandada ne ton wo mo asase ne fa bi ede ma private developer but any kwanse yeto aso Kasebo ifi Sompa 106.5 FM Accra no esanso fa your headquarters e wokumase eye Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 wokumase adam for radio enso wo Paris France takwa Sompa eye 101.1 Techiman Sompa ye 106.1 FM sunyane Sompa ye 98.9 Enkranza Sompa ye 90.7 Mankasim eye Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia radio one eye Sompa FM live your Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra enso neno ye fa your headquarters e wokumase Facebook page no a Sompa 93.1 FM your YouTube page no Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanash Urban Radio so e wo Kanashi Market Doma FM Doma Hinkro adehye asomwa petimu osi adia yone ne dom eye Doma FM 100.7 ekoba simpri mu be maba woton adansi ho niema na KJC Company Limited NFA no nsia kasebo ho kasanso na Leicester Ghana Limited de ya street president Brashaba Fontina 74 Michelle T7 just what kinke dokono papa eye wholesale dokono ena medima for Heba Center yene de kasebo esomwa no pay eye me die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhira me ne medoba triple A man Ajapia apam dada